nelihin lo, rublin saya dia boyfriend lo. Kardom Diphu doan pasal ni video kelang choro perfect lo. Pini bangke ni paling dunci ke ingdeng kep winter season dance competition lagi Rongkangthir 7 miles Diphu. Hala dah kasi pini 21 ni bangke bilo lasi nili hadakan paling dunci. Lasi non nelihin sidola yang lasi hempen bar po. Program ke ni 6 pen lasi nili tom pini ke dami atim tom dolang nili vet kali. Lasi nampak lang pon po vlog lang nalang mamay. Lapen laso program kapatir pi pon tumaga Atur Kimi Youth Club Rongkangthir hedi. And ke collaboration with Kardom Student Association lasi palidun tunang hadakan le. Ni di dampom lo yo. Nanti rongkang kile po. Kaning velo yo le dun der chat ponon thengtom longan chetongdun silang lamang ke. Thengtom ke la dak Rongkangthir mo kono do sinang hong ding lo. Dasadakan si pale dampon non. Hello, la senon bang ke chetong iklaw lo jo. Lapu le first prank. Apa lapu yo akehai. Neli tala. Triple T. Triple T. La si chetong iklaw lo yo. Ino tala. Motor Ano po? Tok sila. Okay. Beta coba. Yo. Nelihin lo, rublin saya dia boyfriend lo. Kesalahan lapu ke? longlo ni ke enta. Nang itu cetan ajo. Pasalam cini ne, lapen future lam ne cini ne non present makan neli lo boyfriend. Amadam saya. Nasi ahok pe dalam ke matong lo ini cini lah lagi. Mo apisi cini po. Nasi non mang kejo. Lapu wood. Lalu tu, lada adi momo corner dong. Ani yang sam lalu tu. Oke mentang, oke pihai long ini nasi monang. Lalu tu mana ngomri kami. Non makan neli tum nang le kar lo adim la Rongkangthir bo dem hai. Ningvela program itu dem hai lo. Lapu de first vlog. Hai. Lapu orang li triple T. Tengok. Kan kita ngecong lo ko domali tu kelang ni panti sigo. Kimi. Lapu bang stage lo ni yang paklang ko. Non dolo kuki bong semua teman tak bang kelang nalang dan jipan mana bang ada lo no. Kasih yang paklang ko. मोहिनी का डांस इजी नहीं है।
labangso alang itong penajoine si chetongdun ini ngarong pingat ini arani ka sa pun itlong long perme akan kitang tangaranian ke itong chetonglong nang pene arte kene yang tempetan chetongdun le kopi ajoine kache chetongdun le ajoine ke coronavirus do ko ajoine China to kasama ta ajoine le to ke